Hadian bagi long yeng ki basakta na kajing shlei hasnang paham lang khan nyomer ringkat kinong yalam ke Sengri Phoi People's Council Dangshan kilalej ban ujor ban IT da kador khas show Deputy Commissioner ke Riphoi District bandawa ya kilat jingyarap ban deiru ban jurip ya katei ke jaka kabla long try do MLA mo kerwat hakaba kala danru ke jingkeno badei ke jingti khando kabalaka ya kalenti ya jongko uba raniktan lingdo tongkhar MLA kamau kerwat ubadeiru utrai jang jaka minta kesngi ulalaj banjurip ya kate ke jaka bat banyakran patba bat kinong shong shnong halor ke jingsha keno ba ke jing pintrei ha ke jaka jang u kala penlong ya ke jing shlei kabalakta ya bun teli kilong yim ha kate ke jingjurip lesson ran lang ya u da ki officer ne ki po district ke Riphoi ki he officer na katana PWD urang ba shnong bat kinong shong shnong kapaham lang habakran shikipat ba uba raniktan ulakentat ya ke jing keno ba ke jing pintrei ha ke jaka jang u ke dega daw ba jang jing shlei ulaong ba kinong shong shnong hi kitep ha bahadu menta pat sedang satya ban pintrei ya ke jaka namar ba udang shudap thiet ya ka na piwei pan ula pensyairu ba maria dap thiet ya ke jaka ula shim ya ke sin jam ban pin bha ya ke lenti jing yat ke bat ban shna ya kanala khanang ba ko kan yat bat kan wan ra jing e ya ke pat ba kat kum ke jing tho jong u ula penlut da ki phaulak tingka tang na ke benta ban pin bet ya ke rukam yat ke bat ban bu ya ki hum pait namar ka jaka tuat ka kami jaka shu namar ka ka tuat tang na kate ka jaka ka ba ti thamai ka ba ka thliu ba ju tuat ka kalaka no da ki khando kipat ba kitep ha ba minshwa kani ka de ka jaka ba madan hinrei ngala menjor ban ai benta na ka jaka janga ban shna ya ka lenti jing ya ka pat pen longkum ka wat la kan wan ra jing du nong yanga hinrei ngale ya kata tang ban lat janjar kipat ba la ong uba renitan ula ong ru ba ka kamshna ya kanala bat ka jing thep hum pait kadang ya chakhamat bat ka ru kala sedang ban ya jing ba ka te kalenti henrei ula kentu ikinong shakshnong ba ken long ba fikir bha namar la da bawan ther biang ulapa kat ba ka jing pentre kampat dam pura kala bandang wan ra biang ya ka jing shlei te ke ji kren mene lo ni pun sngo biang menta man jongpi ini ya snap ini ya bat ya kata ke le kren da sidan ya ka ban snow ro sanang ya snow sai di kren lang ro ma kliang ka ba wi bre wa nam sim than ya ka for ai lat dan ki wi ban kren ta ita mo ta sana Kalau ini pengumuman dan solusi execution di mana nanti siapa roh ini layu semua berkali kepentingan ini dari flooding mo nomor bas jinsya kadon kajing bakar untuk jumut indiat bagi beli perhat ba kani kajaka menta kidang ti komutsna ding sna menta mo jinsya kamdei kata kani kajaka menta in sabatai ba isa biru kamcipang jinsya kani mensuai di buat install new home pipe mo te por install ni home pipe te kani kajaka menta ka bun khandau kumni ibati nang banbu ini home pipe tingilawan pet inspection menta jinsya ko kadang tut ha sini de nomor ni home pipe ru paka flooding jinsya kat ko menta usnem ka slap rajor kensan mo amdei paka kamlong gradual fi slap one season one re slap kensan fi dan along kumta teng ko ka sakut ke ba isur ila green diat menta ni se embed no ikan kat channel nani ni ko kani mensua ba kat pung bajing sutu ini bangatip entar sing kani mensua ka dekat channel be ka kayat be dei dahdian badip sna fulin kalawan kindo nalo keteng kani kala block mo capacity ko mentang ila yo alternative solution mentang short term solution kadi ba nginya clear no ikani hendiat mo nambang kan nang yo tu hendiat min persang kat bala na liang juicer ila kadi ngata ba nginya ti yang mi kindo hendiat adu bana poi halor tu himpai kang ko kan yo tu be tama nala kam steady shopat nala dunau sabaro de iso in sandik pa dikani ban clear no dikani ki ya ban penni be dekat channel pa tang kata nak kadang sunga iso to kumle sibun kam slam ya kendo umah jangan nak bil ti be kendo kalau kita bangal sekarang ngalas ya keren badi ramai senong ba ingin hapan wat kilap pan pelat ya kan ingin nomla ba sui pe ya kata di selikum man kapor ikan mau bah hi menemui bakadon di selikum bade kata hi ban mangi di traja karu rekap pakai senong gila ya simkia bah hak bangila penlut daki tolak banti ya kan dekat lu berbanbu numpai saya ini adalah yang smart kap nong ile tray bat bersegi tu for banbu numpai omdei interest ni jono dari kalong nang bakar mesti syuk ka teh hak tu ko por
Hilai ihi ban hilai banjur nya kata baro ban nakaling di sir kami nak order ban le ikna kam nak ban bu inupai to gila da bu kita ngosi pada kalong ba kan kejing persang gi ban bu inupai kam simnyam ka namar ba ka to thleu ka ban po ha ka ba tu try barim mensua ti jong ba raji ti try ki bangi thet kam nyam syu ka namar ba kanang wanra sebadak kendo wanra sebadak ti anto berkala dap sendon sebak kala dap sendon te kaya cetang dah kini kita leu ke thamai ke bangi bu bangi kini pai kali kata kadau bak klem ngep te kade halor kata kadau ke bangi keren ke basnong wan ongen le syuk nor basnong yang ini wat sekilat lenti adu bendawan nak leng office te betang awan lang stun berkini nak leng office ya ke bangi le ya persang kiji aji bu hir ke bakodor samtam bat irang basnong ke bali saya keren bangak ji aji bu ki ke bakodor bangi ni pelinus non ni kawa makan ya kum balong kawa kumba kalong lem cakap bro. Tak kena kecik kuat uki berapa deh. Dia kuat kata. Tim dia dia kata orang selama. Dia kata ingin leh. Wadlah kan dia kecik duk bakrau ingi kena kecakap. Nama titip bahaya kata. Bangi tiap dia kecakap ke madam mensua. Kam dia bakadon wa. Dia tiap bahar. Markmat hi baro dia kecik hisap dia tiap. Bangi tiap dia kecakap ke madam kam don wa pun bangi tiap bangi. Teh Henry mentangin hab senawa tekeri kecik duk bakrau ingi kumtra jaka. Teh Henry wadlah kata ru nak kata kabit kabiang jong tik peba. Ni kita jaka ngira long ready bangin du kata dak bangin snawa ya ka jaka lejong sisu tu adu kerdo kecing kata tentrim lele ngila long ready ngila imjur berwasong lapun ni bangkat tum kecing hilti ki pajba nginle kata dak bangin snano bang kelti kawa ben penlaj lajlu ji kawa sama kali bania akwa ka ba phi phin ya snotu kene kadon kecing su ba kala hakwa phi ki jing thok kubor ki perkhat bangin ya tre ngi snai hangne kajing sisa kalong ngi sim sina air mangi kajing tre jongi baru sekatuan menengwei kalong bet ban pelat ini selek nak mangi bu nupai ngi persina ya kene building rege warim kodam lalu mendai kene building di amdan kanu construction jongi ke ong bakam long kadau jong kajing setkut jong kene dari kadau jong setkut kene bet kajing bom tre kam syuk de flu barim ki baru mensuat flu barim te kene kata kajing sisa ke ba phi kum kaba kene basu lam ni kata bakam dei kadau ke mangi le mangi dari kadau ke ba nadu mensua kelas lu tempai pakai nongsu dan dia mentang lagi tu ni dah lap kata kalau bagi beli penong wak no kembalong lagi lu kemakalong nadu teneng nginle kata dah kajing fil ti yang kita ba dapat sengau dapat sengau hanya bagian le kata tu boleh subun ya kajing menjur yang pi dan dia pedang juga ni kajing tray kalau bandon kapor ke ba namar bangin ti mentang kena lu ki kena hasil pendok kabal ban macrong ha akpor bangin ti so mentakan ya ke dari kala mengat kena kendau ban kelem kala bandon yang sakut biang apor ka kelem kendau kan sakut lese ke bakan tiu seneng kajing kerparit jungai ti kalau ba tongin ya husiar ka pakut kali ka por lior ngada ai kublay bi nak husiar hidup kata bakam sinol kan no kajing jia kajing sau breu apa dia juga diselikum namar kajing ya husiar do bi dengan cepat dia tongin ya teng ban ya husiar dia kata bangin nomblek ajar khamtam por maslap ban bangin ye ban thia ai jaka ba kham jarong undai ke ba hapo mar ba melayu i lese kawan ke hakapor siteng bet ngila sungan bala sina kane kal don kawa lese ka ngat kene kendau ka lem ka blok ka kiu lese kham snu ban ka balong mensua mentan mar kita gini gipai kampat don je sakut itu gipai te karang ya ji ko wala kaya sikiro kaya ji ko nentu gipai yo i la jog ma kaya itu gipai ki bangi bu mangi mensnam we arang jara pusan itrikam bah ka kaya nentu te Henry kapor bangila ti menta lese kadon kapor baka hap jur ka kendau barkas pensakut itu tu leu te yo baka don dia ke silikum seneng na ita kadon muska pat dia ti ba yang ini along usiar ka pakut ke telang ka pakut ke liur telang pede ngin satregi trek baka ka ba ngin persang di tembek ke temen kuno bagi dia yo leki kerok na baro arliang nang bakan ju cenabet baka takawa kan jajbet kali kendau ka namha kata ka bagi persang na kali joni na kali sarkar ka ini ketat ya berdini sarkar pakai ni rap pajak ya kata ingat harai ya ka yang mentah tang katahin na kali jogi lawan kene bakal lepas itu kita snow ya kaji perselam juga berwarna kenduk nomor snow kaji warna kenduk dan khmat sudah empat don keno kaji ngelak bandai ini snow problem itu ihan saya ketahui wan mentah din bakal don nak ke department nak ke distrik ada position kalau simkia baruan mari pembej lang mereka ni kami tang kaji pembej jongi marwai tang jong trayaka kalau dia ke jing kakam ke bangi habis pembej lang bakal distrik nomor bangaran keren dan nanti ke officer